Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Muraho kuva leta zunze ubumwe za Amerika zifatanyije n'igihugu cya Isiraheli byagaba ibitero kuri Irani, ibitangazamakuru byinshi byahise byerekeza amaso kuri iyo ntambara nshya, nyamara girengagiza intambara yari maze igihe ihanganishije Uburusiya ndetse na Ukraine. Twaganiriye na Dr. Rusa The Zoom TV 24. Nukuvuze y'Uburusiya na Ukraine, nta ntambara y'Uburusiya na Ukraine igeze ba. Bon, d'abord l'opération spéciale. Ukraine ziriya ntambara Rwanda nta nemwe akoresha intwaro yayo. Intwaro zo hanze n'amafaranga yose. Iriya ntambara iri mu gushira hariya yibona bakora bavire nkiriya. Bajya kwica abanyeshuri. Kandi kigusetsa. Bari abanyeshuri bishe. N'aba-Ukrainiens. Ubwo ni Lugansk. N'aba-Ukrainiens ntabwo ari Abarusiya. Urumva rero iyi ntambara abantu batangiye gukora ibintu nka biriya bica abana, intambara bayitsinzwe. Uretse ko na mbere kwitsinda byo na mbere bazi ko batazayitsinda, ariko noneho byatumye ishobora kurangira vuba kuko Putin yakoze riposte yashubije severement n'amarushinika. Ishobora kurangira vuba iriya na mbere isa niyarangiye buriya ni ibintu bitaratisaje nyuma y'intambara ntabwo ikivugwa. Uzarebe no media ntayo uzumva cyane. Yarangiriye. barashe abo banyeshuri uvuga ko abanya Ukraine batabizi. Barabizi. None se Lugansk ni utazi ko ari Ukraine? Donetsk, Lugansk ni mu Rusiya se? Ni Ukraine. Kubera iki bahisemo kuharasa, nizihe mpamvu zishe inyuma? Oya, bari abantu iyo abantu batsinzwe intambara bakora ibintu bagira ngo ntabyo bazi. Hanyuma harimo abamilisiyoneri benshi ntawizi. Nimba ko ari kugira ngo barakaze Putin kuko bari abantu naho ari abikireniye bari pro Uburusiya. Bavuga n'ikirusiya. Kuko muri Ukraine abantu benshi bavuga iki kuko Ukraine wibuke Uburusiya bujya kubaho muri mu 1917. Le 30 décembre 1922 niho Uburusiya bwavutse. Ku itariki 30 mu 1922 niho Uburusiya bwavutse. Bwavutse ari biye bihugu. Ni Uburusiya, ni Ukraine, Belarus na Transcaucasie. Hanyuma mu 1917 niho Lenin yavuye mu ntambara ya mbere igiye gushira araza arema icyo bita Bolshevik, arema noneho Union Soviétique. Union Soviétique niyo yaremye le 30. Union Soviétique niyo yaremye mu 1917. Hanyuma urumva Ukraine mu by'ukuri ni Uburusiya. Rero abanyamerika bakoze iriya kudeta yo muri mu 1914 bashyizeho uriya Zelensky, bamushyizeho muri mission yo gukura aba-Ukrainiens ku Barusiya. Habamwe leta ebyiri kuko Ukraine igihugu kinini, sisa spirituel turayizi 603,000 km². Niyo ya kabiri Burayi nyuma y'Ubufaransa. Ubufaransa ni 680,000. Ubwo Ukraine 603,000. Numva ni igihugu kinini. Mu 603 km². Hariho rero leta imwe Donetsk na Lugansk zasabye kuba independent, kuba autonome. Zivuga ikirusiya gusa. Kubera iki? Uriya mu Zelensky yaravuze ngo bareke kusubira kuvuga ikirusiya, bareke kukigisha mu ishuri, bigisha ikikreniye bijya gusa. Bariya nabo kukura umuntu ku rurange maternelle, kukura umuntu ku muco we ntabwo byumva vuba na vuba. Bahita bavuga ati ntabwo twe dushaka kuba Ukraine. Batangiye kubarasa muri 2014. Noneho baratabazaga Putin, batabazaga bene wabo. Nuko Putin yatangiye kubatabara gutyo. Nuko na Crimea yaje ku Burusiya. Ubu rero kugira ngo aba-Ukraine barase bari abantu ba Lugansk
no kubabwira ati mwebwe mwakunze abarusiya mushaka iki. Sinzi kubyumva noneho ko kuva intambara ya Iran na Amerika yakubura cyangwa kuva Amerika yajya noneho gushoboza muri Iran bisa nk'intambara y'Uburusiya nubwo yakomeje ariko umuvuduko ntago wabaye nka mbere kubera iki noneho ubu turi kubona iyi ntambara yongeye kuzamura urundi rwego. Amerika nuko yaba ariho yongeye gushyira imbaraga cyane hashyize mwebwe icyo mwita gushyira hari igihe hari ikintu cyiza ikindi ntikivugwe. Intambara ntigeze ihagarara ariko muri media ntabwo usubira kuyumva. Ni nka kuriya covid yahagaritswe n'iki ntuzazi ngo yahagaritswe n'iki kuko muri media ikintu batakivuze mumva ko cyahagaze. Intambara ntigeze ihagarara ariko ntiyavugwaga kuko havugwaga Iran niyo yavugwaga. Uyu munsi no kuba Iran nayo ubu ntikivugwa cyane kubera hari ama negociation, hari ama visite, hari ama diplomasi. Hari visite ya Trump muri Pekin, hari n'ama BRICS New Delhi, hari visite ya Putin Pekin. Noneho bigatuma ibyo iyo muri Ukraine ntivugwa n'Iran irahagaze. Noneho muri iyi minsi rero iya Iran isa n'ihagaze niho basubiye kuvuga ya Ukraine ariko ntigeze ihagarara. Nta mbaraga zindi yashyizemo Amerika ntazo. Ubu ngubu n'abagerageza ni Abanyaburayi. Ariko Amerika ubwo ukurikije izo ntambara zombi irimo mbere intambara y'Uburusiya ikirimo na Ukraine, Amerika yatangaga ubufasha bwinshi kuri Ukraine. Irawutanga ariko ntabwo ivugwa cyane. Buca Burayi, buca mu Bwongereza cyane cyane. N'Abongereza bavugwa. N'Abongereza n'Abadage cyane cyane n'Abafaransa. Nenda kuvuga ku buri intambara ya Amerika ko byagaragaye ko intambara ya Amerika irimo na Iran byayishegeshe mu yaba mu buryo bw'ubukungu. Oya byo birazwi ntibatinya no kubivuga n'ibirwanisho byarashize. Iyo bajya gufata ibirwanisho babitse mu mabaze militaire y'ahandi Corée du Sud na Japon, ibyo byarashize byarayishiranye. Ubu nta birwanisho gifite Amerika, nta n'ibyifite ya Ukraine ubu ngubu. Naho nendaga kugera kuba wenda nta birwanisho cyangwa se izo ntwaro za amadrone yagiye yaha n'ubufasha mu bya gisirikare n'intambara iheruka gukubitwa mu ishuro ya Iran nkuko babigaragaza. Mubona intambara igiye kurangira ku buryo umuntu yakwizera ko izarangira kuko Ukraine biragaragara ko nayandi maboko izasigarana dukurikije n'ukuntu Amerika yatakaje cyane muri Iran. Oya naho itatakaza na mbere ntacyo yashobora na mbere Ukraine ishobora gutsindira intambara. Ibyo byari bizwi na Amerika irabizi. Nera nibishoka intambara igiye guhagarara kubera n'ubu ngubu n'ama tentative bakoze nyuma na ziriya ndege za F-35 bohereje muri Iran zose bazimanuye. Intambara igiye gushira. Nabonye hari raporo iheruka gusohoka mbona ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragaza ibihombo Amerika yagiriye muri bya nakubwiye ya raporo bariko barakora ya mid time nibyo ariko barerekana. Nibyo bashaka kugira ngo barebe ukuntu nibyo navuye ko Trump azagira amanota make. Ibyo rero niho biri muri raporo. Bari muri raporo bariko barakora ya mid time. Barebe demi manda ya Trump ibintu yahombeje Amerika. Ntabwo bazasanga biriya gusa bazabara no muri na Taiwan. Iyo babaze byonyine kuri intambara ya Iran bavuga ko niba nibuka imibare neza babeshya bavuze 29 miliyari ariko barabeshya sukuri ni nyinshi kuko hari equipement barushye muri mer rouge ya 58 miliyari ari imwe ariko yindi bavuga byose baravuga 29 miliyari ariko barabeshya ndetse ko nazo atari nkeya. Intambara itaramara n'umwaka. Ubona Amerika yarayihombeyemo cyane intambara ku buryo byayigora kongera gufasha ikindi gihugu kiri mu ntambara. Uyu muri sifasha iki? Ukraine se niyifasha. Ukraine yizisonga yifashe se. Ni intambara ya Amerika ntabwo ari ya Ukraine. Ibyo bihombo rero Amerika yagize bingana gutyo. Birasa nkaho bizayigora kongera kwiyubaka nk'igihugu wenda gisanzwe. Biracyafite aho ziyubaka ariko bizayigora gusubira gutera izindi ntambara kuko ntari nizo yatsinda. Kuko ibungu biri inyuma cyane kuri technology. Iri inyuma y'ibihugu nka Chine, iri inyuma y'ibihugu nka Iran, iri inyuma y'ibihugu nka Burusiya. Izacisha make izitonda.
kandi na otani izaba yasenyutse. none twabonye izo ntambara zombi, Amerika iri muri Iran na Amerika iri muri Ukraine, zose ni intambara zagize ingaruka ku bukungu. Mubona isi yugarijwe bingana iki n'ingaruka zatejwe n'izo ntambara? Isi iri muri crise kuva muri 2008 rega mwebwe nuko muvuga iby'uyu munsi, iri muri crise, iri muri crise économique iri presque terminale. Ariko crise yose irangizwa na abondance, izarangizwa n'ubukungu. Crise yose irangizwa na abondance, ibi byose birangizwa n'ubukungu. Ni nk'uko intambara yose irangizwa n'amahoro. none ndaga kugira tugira icyizere nyuma. Intambara yose irangizwa n'amahoro, ubimenye, sibyo? Nta ntambara ihora. Na crise yose irangizwa na abondance, nta crise ihora. Ubu igisigaye imbere ni amahoro n'ubukungu. Twagira icyizere ko nyuma y'izi ntambara zombi ubukungu buzasubira ku murongo w'ubuzima bugasubira. Niko bizagenda, ahubwo buzaba bwisha ahubwo. Ntabwo intambara zaza izindi zikiriho bishoboka. Abantu bose baba bazirambiwe, abapfa bapfuye, nta cyiza babonyemo, yaba ari imwe ikomeje ariko irarangira, nta ntambara idashira. The Zoom TV 24.